tinutugunan nga aminin natin lugarin. Kauray no ang isuot ka, napinaskan tulain. Nagwapot ka di talaga. Ayan, hello Tita Queenie Ratsobia. Nagwapo ni Tita Rory. Ay, yes. Ayan, kablawa kami namin ni sponsors and viewers. Anak sagsagiden. Wow. Magkaari mo Bile Ay sus. ito'y karanawa nasudi at sa paginaan na pusaksa sigaawan sa bali tingkarin aliw-liwag dito'y lubong inggan at tumpal buibig. Nagdadakgal kat adong po na ginanaya ko. Naiwas dito. Kanya sa Damdan nagdipinta, hindi nagsamit kakapnekan. ngemuray no kasta di kantun paging sasana nagpapanyag ko tiyak kang ibusana. Asa Gemma, oh please Ramos Villanueva. No dua-dua emma laeng di peges ni ayan nalawag launay nagamot naglabadi dyan henrangga alaman diyak ko sa di pamuspusa tapnon mabalingkan nalipaten uminas lipaten kan kunwe ngemataak dun jay kane Ngemnuitan saan nang mapaline. iten ni aya ala di na pagtuugin yan tangay siksikan di na ay ayate. Ayan, kablawang ni Ate Lamjoy, Ate Gemma, Ate Rita, Kuya Francis Villalari, Edo, Kuya James Longkoy, Valencia family, Arellano family. Kanyak tumapay nuday taladawang agparang kanya nasamit unay, siguguto to'y puso kendirang dagusang mabangara tangamin sikat na kasarada itipintas niyayat kasampitan balod mo to'y rik na ken to'y biyak ko ken ladawa tina pagpasagan Himnas nga inang hindat